श्रीमती बच्छाव शोभा दिनेश, और एक बार बुला लीजिए। श्रीमती बच्छाव शोभा दिनेश, मी डॉक्टर शोभा दिनेश बच्छाव लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली असल्याने परमेश्वरास साक्षी ठेवून शपथ घेते की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती स्मिता उदय वाघ, जय हरी। मी स्मिता उदय वाघ लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेते की विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य मला प्राप्त होत आहे ते नेहमीने पार पडेल। भारत माता की जय। जय शिवराय। श्री अनूप संजय धोत्रे, मैं अनूप संजय धोत्रे जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय जवान, जय किसान। श्री बलवंत बसवंत वानखड़े, मी बळवंत सीताबाई बसवंत वानखडे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने भारतीय संविधानास्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती
अन्योन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्व आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करील आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय भीम, जय शिवराय. श्री अमर शरदराव काले. मी अमर शरदराव काळे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा प्रस्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय संविधान. श्री श्याम कुमार बबलू दौलत बर्वे. मैं श्याम कुमार बर्वे, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा. डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोले. मैं डॉक्टर प्रशांत शोभा यादवरावजी पडोले, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा. जय हिंद, जय संविधान. डॉक्टर किरसान नामदेव. I, Dr. Namdev Kirsan, son of Dasaram Kirsan, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of Constitution of India that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India
नहीं पढ़िए, जो लिखा है वही पढ़िए। Please read whatever is written. Okay. Oath or affirmation. Yes. I, Dr. Namdev Kirsan, son of Dasaram Kirsan, having been elected a member of House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश एलियस बालू भाऊ। मी प्रतिभा सुरेश धानोरकर लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली असल्याने ईश्वर साक्षी शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखील आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडील। जय हिंद, जय संविधान। श्री संजय उत्तमराव देशमुख। मी संजय सविताबाई उत्तमराव देशमुख लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पडेल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय सेवा, जय सेवालाल। श्री आष्टीकर पाटील नागेश बापूराव। मी नागेश बापूराव पाटील आष्टीकर लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने दत्त महाराज, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेबजी ठाकरे व माझे वडील बापूरावजी पाटील आष्टीकर यांना स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय संविधानाचे आणि भारतीय एकात्मतेचे निर्भयाने ऐसा नहीं करना है स्मरण करेन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होते आहे ते नेकीने पार पाडेन। ऐसा नहीं करना, जो दिया गया है नीचे जो रखा है मराठी में वही पढ़िए।
मराठी मराठी नहीं, इट इज समथिंग एल्स। जो दिया गया है वही पढ़िए, जी। नीचे रखा है जो। थँक्यू। ओके। मी नागेश बापूराव पाटील आष्टीकर लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमतेचे आणि भारतीय एकात्मतेचे निर्धाराने रचन करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने मी पार पाडील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री चव्हाण वसंतराव बलवंतराव। मी चव्हाण वसंत बळवंतराव लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने परमेश्वरास साक्षी ठेवून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकात्मतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। श्री जाधव संजय बंडू हरिभाऊ। मी संजय उर्फ बंडू हरिभाऊ जाधव लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने ईश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। श्री कल्याण वैजनाथराव काले। मी डॉक्टर कल्याण वैजनाथराव काळे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते मी नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।
श्री भूमरे संदीपनराव आसाराम, मी संदीपान आसाराम भुमरे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. श्री भास्कर मुरलीधर भागरे, मी भास्कर जयवंताबाई मुरलीधर भगरे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास साक्षी ठेवून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र, रामकृष्ण हरी. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे, मी राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा, I, Dr. Hemant Vishnu Savra, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Bharat Mata Ki Jai.
श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ मात्रे, मी श्री सुरेश रेखा गोपीनाथ म्हात्रे अर्थात बाळ्यामामा लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरासमोरून शपथ घेतो की विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकात्मतेचे निर्धाराने रक्षण करेन आणि जे कर्तव्य मला आता प्राप्त झाले आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन. धन्यवाद. जय शिवराय, जय संविधान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रामकृष्ण हरी. डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मी डॉक्टर श्रीकांत लता एकनाथ शिंदे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकात्मतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Just a little announcement here. I want to appraise the honorable members. This is a solemn occasion, and everybody is required to take oath or affirmation only. You need not invoke anything else that will not be on record. Please adhere to the direction. Thank you. श्री नरेश गणपत मास्के, मी नरेश गणपत म्हस्के लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. श्री रवींद्र दत्ताराम वायकर,
मी रवींद्र दत्ताराम वायकर लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्री संजय दीना पाटील. मी संजय दीना पाटील लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकताचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्रीमती गायकवाड वर्षा एकनाथ. मी प्राध्यापक वर्षा ललिता एकनाथ गायकवाड लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करते की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, जय भीम. श्री अनिल यशवंत देसाई. मी अनिल यशवंत देसाई लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. श्री अरविंद गणपत सावंत. मी अरविंद गणपत सावंत लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा
व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम आणि जय संविधान. श्री तत्करे सुनील दत्तात्रेय. मी सुनील गीता दत्तात्रय तटकरे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बर्ने. मी श्रीरंगप्पा चंदू बारणे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्रीमती सुप्रिया सुले. मी सुप्रिया सुळे लोकसभेच्या सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करते की मी कायद्याद्वारे स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि एकात्मतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकेने पार पाडीन. डॉक्टर अमोल रामसिंग कोल्हे. मी डॉक्टर अमोल रंजना रामसिंग कोल्हे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी कायद्याद्वारे स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन व भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकात्मतेचे
निर्धारानं रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते प्रामाणिकपणाने पार पाडेन. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. श्री नीलेश ज्ञानदेव लंके. I, Nilesh Nyandev Lanke, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Maharashtra, Ram Krishna Hari. ये ना उसके बाद अपना श्री भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे. मी भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. श्री बजरंग मनोहर सोनवाने. मी बजरंग सत्वशिला मनोहर सोनवणे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमतेचे आणि भारतीय एकतेचे निराधाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते मी नेकीने पार पाडीन. जय शिवराय, जय किसान, जय महाराष्ट्र. श्री ओम प्रकाश गोपाल सिंह अलियास पवन राज निंबालकर.
मी ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवनराजे निंबाळकर लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधिद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते मी निकेने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर कलगे शिवाजी बंदाप्पा. मी डॉक्टर शिवाजी लक्ष्मीबाई बंडप्पा काळगे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास साक्षी ठेवून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कुमारी प्रणीती सुशील कुमार शिंदे. मैं प्रणीति सुशील कुमार शिंदे, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी. मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान. श्री मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंग. मी धैर्यशील उर्मिला राजसिंह मोहिते पाटील लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहेत ते नेकीने पार पाडीन. श्री विशाल दाता प्रकाश बापू पाटील. मैं विशाल शैलजा प्रकाश बापू पाटिल
जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीम। श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे प्रताप सिन्हा महाराज भोंसले। मी उदयनराजे प्रतापसिंग राजे भोसले लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकात्मतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। श्री नारायण टाटू राणे। मैं नारायण टाटू राणे जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसको कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री छत्रपति साहू साहाजी। मी छत्रपती शाहू शहाजी लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाचे
अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन. नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज राज्यसभा के सदस्य के तौर पर महाराष्ट्र से सुनेत्रा अजित पवार पद और गोपनीयता की शपथ ले रही हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सुनेत्रा पवार को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा रहे हैं। आपको ले चलेंगे जहां पे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से 18 जून को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई। रिटर्निंग ऑफिसर और महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के सचिव जितेंद्र भोले ने उच्च सदन के लिए उनके निर्वाचन की घोषणा की। तो आइए चलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम, चेयरमैन कॉन्फ्रेंस रूम संसद भवन परिसर में, जहां शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है। Yes. Oath और affirmation, सेक्रेटरी जनरल। महाराष्ट्र श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। मी सौ सुनेत्रा अजित पवार राज्यसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन. तो आपको बता दें कि एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। 60 साल की सुनेत्रा पवार सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुनेत्रा पवार एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं, जो 2010 में स्थापित एनजीओ है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर इनका चुनाव निर्विरोध हुआ था और पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ का अभिवादन करती हुई सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुनी गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं सुनेत्रा पवार। एनसीपी से 18 जून को निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य के तौर पर इनका चुनाव हुआ था। इस पद के लिए आपको बता दें केवल सुनेत्रा पवार का ही आवेदन प्राप्त हुआ था। सुनेत्रा पवार ने गुरुवार यानी कि 13 जून को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा के बारे में आपको बताएं, राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है और स्थायी सदन है और भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह उतनी ही संख्या में सदस्यों को चुना जाता है। सुनेत्रा अजित पवार ने सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर वहां पर तमाम गणमान्य सदस्य मौजूद हैं।
और भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार राज्यसभा में स्थान ग्रहण करने से पहले नवनिर्वाचित या मनोनीत सदस्यों को संविधान के 99वें अनुच्छेद के अनुसार संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप में शपथ लेना होता है। इसके बाद हस्ताक्षर करना होता है। सदस्य संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा या अंग्रेजी भाषा में शपथ या प्रतिज्ञान ले सकता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की अगर बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(4) में ये उपबंध है कि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है और इसके अलावा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना सबसे पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही उसकी उम्र 30 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। और ये देखिए तस्वीरों में ग्रुप फोटोग्राफ के लिए राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद सुनेत्रा अजित पवार सभापति जगदीप धनखड़ के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी इस मौके पर मौजूद हैं, साथ ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी। और इस वक्त ग्रुप फोटोग्राफ का कार्यक्रम वहां चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ ग्रुप फोटोग्राफ। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से 18 जून को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई थीं और आज उन्होंने इस पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली। संसद टीवी पर आप देख रहे थे संसद भवन से सीधा प्रसारण। दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। श्री रिचर्ड वानलाल मुंग्या, I, Richard Vanal Mangaya, son of Lalzoma, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Kalome. Dhanyavad. श्री एस सोपोंग मेरिन जामिर, नागालैंड। I, S. Wungmaran Jamir, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I'll bear true faith
and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the treaty upon which I am about to enter. Long live Northeast India. ओडिशा श्री प्रदीप पुरोहित। मो प्रदीप पुरोहित लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम रे शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। जय गंधमार्दन, जय जगन्नाथ, जय भारत। श्री अनंत नायक। मु अनंत नायक लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। जय जगन्नाथ, जय मातारिणी। श्री नवचरण माझी। ᱤᱧ नवचरण माझी संविधान सहित अंतरजीवी सरी पतत और बंगा बुरु सखी कतिं किरिया इन भारत संविधान रंग विहित अनअरी पत्याव और निरोड़ मने सातोला इन गो भरिया किया। भारत दिसम रंग सरेस और न्याय उथनाव लगिन इना अंगीभार कमिंग कुरुमटया सानाम कोगे जोहार। जय मयूरभंज, जय ओडिशा, जय भारत। श्री प्रताप चंद्र साडंगी।
अहम प्रतापचंद्र षडंगी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठा च धारयिष्ये यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्युक्तोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। श्री अभिमन्यु सेठी। मु अभिमन्यु सेठी लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। जय जगन्नाथ। श्री रविंद्र नारायण बेहरा। मु डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जेउ पद ग्रहण करने जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। श्री रुद्र नारायण पाणी। मु रुद्रनारायण पाणी लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नाम रे प्रतिज्ञा करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करिबी। जय जगन्नाथ। श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव।
मु संगीता कुमारी सिंहदेव लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरन को नाम रे शपथ करूची जे मुई विधि द्वारा स्थापित भारत रो संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारत रो सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जेन पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करी। जय माँ दशमती पाटनेश्वरी समलई, जय जगन्नाथ, जय पश्चिम उड़ीसा, जय भारत। श्रीमती मालविका देवी। I, Malvika Devi, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Maa Manekeshwari, Jai Jagannath. श्री बलभद्र माझी। मु बलभद्र माझी लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई सत्यनिष्ठा सह प्रतिज्ञा करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जेउ पद ग्रहण करने को जाऊँगी तार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करी। जय जगन्नाथ, जय माँ भंडार घरणी। श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही। मु सुकांत कुमार पाणिग्राही लोकसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता अक्षुण्ण रखिबी एवं मु जो पद ग्रहण करने को जाऊँगी ताहार कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वाह करी। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। श्री बैजयंत पांडा।